Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Wa niya gililong ang iyang kaluwasan, iyang gipahibalo. Nya matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, kining maong kaluwasan gidala ni sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, linamdagan sa Espiritu Santo. Daghan kuno ani mga propeta, hasta pagani mga anghel, nangandoy nga makabati niining maong wali. Muna ang iyang hangyo, ingon siya dire, busa, andama ang inyong salabutan, pag maugdang kamo, ug ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inig padayag na ni Kristo. So dili di ay sayon tugkaron og sabton ang kaluwasan nga gipadayag sa Ginoo. Lingay mong tupad ing nakadawat na kaaning maong kaluwasan na nadawat na nimo. Basig niagi lang ba? Niagi unya wa ka kadawat. Kadawat na? Wala, istoryahin. Unsa may bation nimo kung nakadawat na ka? Matod pa sa mga ubang bahin sa kasulatan, mahingpit ang imong kalipay. Kana bang gikan sa pagmata nimo hangtod sa imong pagkatug 24/7 ang imong kalipay og kalinaw og katagbawan, way hupas-hupas. Nakasuway na mo ana? Kana bang moingon na jud kang wala ka nang hahanapin pa? Wa na kay kabalaka, wa na kay kasuko, wa na kay kahadlo. Ana, nakasuway ka na? 24/7? Dahil kasi nakasuway, taas ang kamot. Wala, istorya. Congratulations. Kinsa ninyo ang wagyod masuko sugod adtong Abril hangtod karong Mayo, taas ang kamot. Kanang wagyod kayaw-yaw ba? Gyud kayaw-yaw. Duha na lang kabuok. Ana. Kinsa ninyo musugot nga masunog inyong balay karon adlaw, taas ang kamot. Usa na lang kabuok. Mao na. Tanawa. Ngano man nga mag-ana magka-hupas inig check up na nato. Kay wa masinati ang kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an, apil naming mga pari. Ngano man? Kay matud pa sa atong ebanghelyo, ihatag rana niadtong nibiya sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang uma, hasta pa siyang kaugalingon tungod ni Kristo og sa ebanghelyo. Mo na niingon diri San Pedro, kay sila nibiya man. Si San Pedro mo tiningon, unya Lord, kami nibiya man mi. Tanan. Kibaw biya ka na, gibiyaan biya na mo tanan. Hasta gud asawa ni Pedro, iyang biyaan. Mo tong nitubag din si Jesus. Tinuod ka na, nibiya mo, tungod ka nako og sa ebanghelyo, mo na makadawat sad mo ginatos ka mga balay, mga uma, mga inahan, mga bana, asawa, anak, sunan nga na. Mo na kamong mga bana, ay nalang mo langan-langan, o gusto mo makabaton og daghang asawa, biyae din na inyong asawa. Kamo sa mga asawa, gusto mo makabaton og daghang bana, biyae na inyong bana. Pero siguro nga ang imong pagbiya, aron mo sunod ka ni Kristo og sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mo na gibuhat nila ni San Felipe Neri, nila ni Santiago, lang San Agustin, San Ignacio, uban pa, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, namiya gitos ilang mga pinuyanan, namiya sa ilang mga mahal sa kinabuhi, ug nagpakamatay pagani para ni Kristo ug sa ebanghelyo. Kana mo'y tinuod nga
kaluwasan. Kaya nga to magong kaluwasan, mangayo tas Ginoo og dugang pang grasya. Mao man naigi atong kaluwasan. Dugang grasya. Kana derong imong gida, kana rong imong gihuptan, kuwang pa na. Tubag. Kuwang dili. Kanang imong naong kuwang pa na. Ano magsigi pa man kag badlis ana. Magsige pa man kag nus-nus ana, kuwang gid na. Kanang color sa imong buhok kuwang pa na. Ngano magsige man kag usab ana, gasto man gyud ka para pa color-color ana, kuwang nang gihatag sa Ginoo. Ana. Mao man atong problema. Daghan kay tag kuwang makita, murag kita gyud manluluwas ba? Murag kita manluluwas. Ato sa nang ipangutana sa ato mga politicians, kanang inyong sweldo diha sa executive branch, sa legislative o sa judiciary, kanang inyong mga sweldo nga tag 100,000 labing minus kada buwan, kuwang pa na. Kuwang dili. Nya moingon sa na sila, kanang imong kolekta pa der, kuwang pa na. Mahimog yung kuwang basta ang atong kaluwasan isalig nato sa atong kaugalingon dili diha ni Kristo. Kuwang yun. At tanawa lang ko na sila, trillions ang gikawat na karon sa atong nasod. Trillions. Ang kinadak-ang corruption sa una, billion ra atong hisgutan. Bisag katos Marcos Sr., dako man kay itong corruption, kawatan man giitawag atos mga tao, may he rest in peace. Pero wa to kaabot og trillions. Karon trillions na ang nawa sa atong panudlanan. Yap sige pag silang away. Sige pag-away, kuwang pa. Kuwang pa. Ako nakadaig sad ko sa speech ni bagong Senate President Alan Cayetano last night ba to? Ingon siya, kana bang mura sila bag gaprangkahay ba? Nanulti sila dito sa ilang plenary, kada senador. Anang mura bag harap-harapan nga pagsulti ba? Ingon sila, dagdagan kayo, magkulitan, nanulti sila si Soto o Guban pa, mga Hontiveros, nanulti sila sa ilang mga side, kay nabati na lagi kunog maayong Senado karon. Nabati ba itong gubat-gubat, bagsak kunog maayo ang ilang ilang image. Unsaon kuno pag-restore. Mo tong naingon si Alan Cayetano, nganong ako may sigihan ninyo hisgot nga ilisan. Nagtuo day mo og na-attach ko aning murag inani pagkasulti ba ako lang i-paraphrase. Nagtuo day mo na-attach ko aning akong posisyon. Nagila man nina akong gihatag nis Ginoo og kuhaon niya karon. Sige suhay ninyo, isa mo og 13 kakamot. Insa pag isa lang mo dihag 13 kakamot nga inyo kong ilisan karon dayon. Og gusto pa mo ako pay mo administer sa oath taking sa bagong Senate President karon dayon. Nagtuo day mo nahangol ko aning maong posisyon. Sige, isa mo diha. 13 lang kakamot. Kay 13 raman, magic 13 man ang ila. Kay katong pag-ilis na, 13 man sa... Sige, mong hisgot, ana nga, ang administrasyon, wap agani mi kasugod. Pila pa lang kaadlaw, inyo na sang ilisan. Nga nagtuo day mo, kana mo'y makapahadlok na ako. Sige, isa mo diha. Ana, di lang ta magsigig tabi ngadtos gawas, dinhi ta mag-istorya. Aron mahimo gid tang mga magbabalaod, anhita dinhi magkanang paggawasay sa atong argumento. Ana, mao sa tos Marcolita insa perti na ron daghana na mog mga kaso. Ako daghan kaing kaso gipamutang, pulos butang-butang. Ug ang inyong tumong ani para lang gyud ko pahilomon, di na mo'y akong commitment sa akong pagkasenador. Hangtod ko mamatay, di ko mohilom. Ano bang, congratulations, aning mga senador, mga leaders nato sa atong gobyerno, ma-executive man, ma-legislative,
Ambot ka nahilom pa man ang Supreme Court, wa pa man mo himog final decision, ambot ka karon mohimo na to. Kana bang dili mahadlok nga kuhaan sa tanan? Dili mahadlok nga mobiya sa tanan. Kay mao man gunay gamiton ani mga buangon, hadlokon ka, pailan kag kaso, ipapriso ka, ipapatay ka. Mao man gudayon na ila. Sige ron, padayon diya, patay jud ka. Sige, padayon ron diya, sige ron. Taktakon gyud ka. Hangtod na lang nga mukunayb na lang kas ilang sala. Mo nang duna na sila gitawag rog systemic corruption. Nawa na gyud makasakop kay kinsa tong musulti against sa corruption, mao man dayoy kasuhan, mao man dayoy ipapriso, mao man dayoy ipadakop. Mag-issue pa og order 200 plus thousand ka mga pulis o mga law enforcers para mudakop sa usa lang ka tawo. Purti nagyong kriminala anang tawhana naginganlan og Senador Bato de la Rosa. Purti nagyong kriminala. Murag siya tingali mo'y nagkawat sa tanang trillions nga nawa nato gikan sa PhilHealth, nawa gikan sa DepEd, nawa trillions, billions gikan sa flood control, nawa murag kana gitingali si Bato de la Rosa mo'y nakaingon ana. Kay giordiran gud 200,000 plus kuno ka mga enforcers ug tinuod ba na ako nang nabasa sa kon. Yan ibalik na sa nana sa kuan. Giimbitar na sa si General Torre, di ba? Mauntoy gadakop ni President Duterte. Nag-smile, Pastore. Sige, appeal kong dakop ng bato. Mauna lang ginay atong buhaton karon. Aron ipadala ngadto sa foreign land, ngadto prisuhan dito sa dahig. Tungod na kay ang kaning mga tawhana nga nagsigig pang pressure sa ila kunuhay mga political opponents, ang ilang kaluwasan gisalig nila sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Muna ningon si Jesus, kinsa tong mubiya sa tanan tungod kanako ug sa ebanghelyo makadawat pa og dubli-dubli gatus-gatusan kapilo. Tuo mo na dili. Nya andam na mong mubiya sa inyong kwarta karon. Kinsay andam nang mubiya sa imong tanang kwarta, taas ang kamot. Sige na. Kanang andam mubiya sa imong tanang kwarta, taas ang kamot. Sige na. Hay naman to ganihang nangisas kamot. Nga hasta kwarta lang gan atong hisguta, di man day mo kabiya. Samot na yung pabiyaon mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, inahan, amahan, anak. Samot na gyud og pabiyaon mo sa inyo mismong kinabuhi. Ug maunay ni kaingon si San Pedro, andama ang inyong salabutan. Andama. Yes, ang Ginoo nagpahibalo na sa iyang kaluwasan, pinaagi sa pulong nga nagpakatao. Pero og daghan nato dili mudawat sa iyang makaluwas nga pulong. Kaning atong ebanghelyo sumpay ni atong batan-on nga nangutana ni Hesus nga, Ginoo, unsa may akong buhaton para maangko nako ang gingharian sa langit. Nya ningon si Jesus, tumana ang mga sugo. Ayaw pagpatay, ayaw pakighilawas, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa, ang Ginoo higugmaa labaw sa tanan ug uban pa. Ingon din siya, kana tanan Lord, ako na ginang gituman. Unsa pa may kuwang. Ningon din si Jesus, buutan man day kay kadong. Sige, usa na lang kabutang imong kuwang. Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag tanan ngadtos mga kabos ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Nya balik dinhi ug sunod nako. Mo na gisulti ni Hesus. Oy, ang batan-on kuno nilakaw nga masulubon ngano man gibutangan gid dito kay dato man siya kaayo. Unya nilingi dayon si Hesus sa iyang mga tinun-an. Mo tong niingon na siya, pagkalisod yun sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsud sa pultahan sa langit. Ningon din sila San Pedro, mo na to. Nya Lord, kisa ra man day maluwas. So go na explain si Jesus, ang mubiya tanan. Ingon dayon si San Pedro, mo na ni. Nya kami Lord,
unsay mahitabo namo, gibiyaan man namo tanan. Gitubag ding Hesus, makadawat mo og gatusan kapilo sa inyong gibiyaan, unya do na pagipakapin. Unsay pakapin? May magining atong klarohon ingon si Hesus, makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Lutoson man gid sila. Nya gibutangan dig sumpay, ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Pasabot, mga matay man gid ta, tu ay gahuwat nga kinabuhi nga way katapusan. Ngilingay mong tupad. Ingna ang raffle ticket mo gi atong paliton. Ingna ba? Ingna ang tanan natong kwarta ihurot natong palit sa raffle tickets kay makabaton ta og gatusan kapilo. Mo bitang ningon ko ninyo kaning atong raffle ticket. Paminaw. Kining gubot dayon, reklamo dayon kamon. Kining atong raffle ticket niingon ko duha ka buok premyo ani, ang gikan sa langit ug ang gikan sa yuta. Nya unsa may premyo gikan sa langit kaning giingon ni Hesus nga unsay imong gibiyaan pasabot imong gihatag sa simbahan, 200 pesos maning atong raffle ticket, nya imo nang paliton. Makadawat dayon kag gatusan kapilo ni ana. So pila man? 200 times 100. 20,000. Labing minus. Nyag mo palit kag one stop challenge, tag 20,000 man na. Times 100. 2 million na. Nyag mo palit kag duha ka stubs, 40,000 times 100, 4 million. 4 million na imong premyo gikas langit. Gikas langit. O nya diri sa gikas yuta atong first prize 500,000 man, nya second prize nay 5 katag 100,000, nya third prize 50 katag 8 katag 50,000, napagitay consolation prize 40 katag 15,000. Basin pa daig batagaan sa kaana. Kuan na lang na, pakapin na lang na, pero gamay ra kay nastanan ikumparar sa premyo gikas langit. Ang pangutana nituo kawa